Hey yo, welcome back guys. So for today's video, natay fried rice with lancho, carne norte, corned beef. Then natay aning pinununan paksiwn na isda. Tapos tayo lauoy ni siya sa Bisaya. Hindi ko alam sa Tagalog. So before tayo mag-start, let's pray. Tapo. Sarap. Sarap talaga nitong ulo ng isda. Maway. Wapo pod. Apa sa bisita. Mani oh. Mana?
Mm. Mm. Shout out dahil sa mga solid subscribers. Guys, if you like this video, please don't forget to click like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Once again, this is Boss Dog and Family. Thank you for watching and God bless us all.